Yes, ku munsi w'ejo ubwo ekipe ya Real Madrid rero yatsindaga ekipe ya Real Betis, umuvandimwe Kylian Mbappé Lotte umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse akaba n'umukinnyi wa ekipe ya Real Madrid hariya mu gihugu cya Espagne, yaje kuba atsindamo ibitego bibiri, ibitego bye bya mbere muri La Liga nyuma y'imikino igera kuri 3 rero uyu musore atarabona igitego muri ekipe ya Real Madrid. Igitego cya mbere yatsinze rwose ku munota wa 67 ndetse no ku munota wa 75 kuri penalty. Umugabo rero cyangwa se wari umaze igihe ari kuri pressure yo kuba ataratsinda igitego hariya rwose mu gihugu cya Espagne. Ku munsi w'ejo rero yaje kuba agenda abigeraho, atangaza byinshi rero bigiye bitandukanye nyuma y'umukino. Bamwe baza bati se Kylian Mbappé